Vlada Srbije usvojila je, kako je i najavljeno, 2 uredbe kojima se regulišu načini i postupci za evidentiranje prava na besplatne akcije građana i zaposlenih u javnim i državnim preduzećima u procesu privatizacije. Građani će dostaviti i karticu sa brojem dinarskog računa koji imaju u banci kako bi im se na taj račun kasnije uplaćivao novac od akcija koje će besplatno dobiti, a oni građani koji nemaju bankarski račun, a takvih ima jedan ne tako mali broj, dobit će besplatno otvoreni račun u poštanskoj štedionici. Drugim rečima, pošta će besplatno onima koji nemaju svoj dinarski račun otvoriti taj račun, takođe, dakle, o trošku države. Što se tiče isto jako važnih stvari za ovaj proces, predviđeno je da građani moraju lično da se prijave. Dakle, ne može neko da dođe umesto nekog člana porodice, nema zastupanja, nema posredovanja. Posredovanje je strogo kažnjivo po zakonom, kazna ide i do 3 godine zatvora za nezakonito posredovanje u ovom poslu. Drugim rečima, ukoliko se pojave nekakve agencije koje traže novac građanima da bi ih evidentirali, građani treba da znaju da je to nezakonito i protiv takvih agencija eventualnih Ministarstvo unutrašnjih poslova podneće odgovarajuće krivične prijave. Kazne su zaista drastične, idu do 3 godine zatvora za one koje krše zakon u ovom delu. Što se tiče građana koji se tokom procesa evidentiranja eventualno nalaze u inostranstvu, ako su to studenti, na primjer, naši, ili bilo ko koji ispunjava uslove po zakonu, oni se mogu prijaviti i u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Srbije u inostranstvu, koje će isto kao i pošta po istom sistemu izvršiti ovaj postupak evidencije. Takođe, za nepokretna lica napravit će se jedna posebna komisija na poziv onoga ko nije u stanju jer je nepokretan da dođe lično na šalter pošte, komisija koja se sastoji od predsednika pošte, Ministarstva rada i socijalne politike i Nacionalne službe zapošljavanja, će ići na kućnu adresu i izvršiti na zahtev ovog lica direktno evidentiranje. Dakle, nakon prijavljivanja, jedan primerak ostaje pošti, jedan primerak građanin nosi sa sobom. Nakon provere ovih podataka koje država čini, svaki građanin će na kućnu adresu dobiti potvrdu da je postao evidentiran kao korisnik besplatnih akcija svih preduzeća koje budu po ovom zakonu privatizovana. Za sada je to NIS, JAT, Telekom, EPS, Galenika i Aerodrom Nikola Tesla. Napominjem da će svaki građanin koji ostvari ovo pravo imati pravo na po više akcija u svakom od ovih preduzeća.